tubaye ikaze mu kuri imikino twizere ko mumeze neza cyane by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya PL muri he muze muri benshi muze rwose twiganire ku ikipe yanyu yamaze kugenda imanura umukinnyi karabutaka imaze kumanura intwaro hatari ku meza y'ibiganiro. Ikipe ya PL kuri uyu munsi tariki 17 zishyira tariki 18 iri mu biganiro na rutahizamu w'umunya Cote d'Ivoire rwose asore w'umunya Burkina Faso w'imyaka 22 ishira 23 rwose bamwita Alassane Zaba mu mbaro rwose umubereye w'umweru n'umukara mu minsi mike rwose ibiganiro nibigenda neza cyane rutahizamu mushya uje guca icyo bita impaka mu gihe byaba bigenze neza nyuma yuko hakozwe icyo bita ubushakashatsi bakareberaho ikibazo kiri gutuma ikipe ya PL itabona ibitego. Bagiye ku isoko rwose babona ko bakwiriye kuba bagenda bazana uyu musore bita uyu muvandimwe bita Alassane Zaba umunya Burkina Faso rwose w'imyaka 23 uri mu kigero kimwe na Dauda mu myaka rwose ubona ko bari mu kigero kimwe ariko rwose uyu musore umusore avutse tariki 24 mu 2003 rwose metero 1.83 position akina center forward rwose murabyumva ubu ngubu yakiniye ikipe y'igihugu ya Burkina Faso yaba ari munsi y'imyaka 20 urumva ko n'umwe masore beza ubu ngubu rwose uyu musore ibije ntago biramenyekana ariko ikipe ya PL iri mu biganiro nawe byo kuba yareba uburyo yamusimbuza abataramu ba Mamadou Sy na ba Victor Mbawomacwemeka batari kugenda babona ibitego batari kugenda banatsinda rwose ikipe ya PL yarebeye hamwe yaravuga ati ni uhe rutahizamu mushya tugomba kugenda tuzana kugira ngo turebere hamwe uburyo ibitego byakongera kuboneka muri ikipe ya PL mu bushishozi n'ubwitonzi bwabo rwose barasanga uyu musore bita Alassane Zaba naramuka ibiganiro bigenze neza cyane ari we ubuyobozi bwashimye ushobora kuba yaza gucungura ikipe ya PL akaba yayiha ibyo aba basore bandi batayihaye. Se uramwumva gute? Urumva hari ikirimo rwose nabonye ibitego Wikipedia ye ntago isukuye neza rwose ntago iriho byose ntago iriho amakuru yose wamukeneraho rwose ayo ngayo mbabwiye niyo ariho ariko nyine ikipe ya PL yaganiriye nawe rwose uyu musore bita Alassane Zaba imyaka 20 n'ingahe rwose ahangaha baratubeshya rwose Wikipedia ye ntago baratwereka ko afite imyaka 21 ariko amakuru rwose aravuga ko afite imyaka 22 ishyira 23 rwose uyu musore uburyo ibiganiro nibiramuka bigenze neza uyu nguyu muramubona mu ikipe ya APR Nyamukandagira mwanze mumuha ikaze ubundi nawe tumucishemo ijisho turebe ko yagenda yitwara neza. Aravuga ati si APR kiri kugura ba rutahizamu watazwi murabizi n'uyu rutahizamu wareye bitafari nganye ntago yarazwi ariko ibintu ari gukora ubona ko ari ibintu biri ku rwego rwo hejuru ibintu by'abataka rwose n'uyu nguyu mumuhe ikaze muri comment muvuga ati rwose tuguhaye ikaze muri APR Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ayo makuru yose tuyakesha mugenzi wacu bita Nkusi Denis mutangazaji rwose wagiye dutangariza rwose ayo makuru atubwira ko ikipe ya PL iri mu biganiro n'uyu musore rwose umwe mu basore bahagaze neza ubwo tugomba kureba nimba bitari nk'ibya ba Mamadou Sy baje bakabirizwa ariko tukaza gusanga nta kirimo ubwo n'ukugenda tubihanga amaso ibintu tukareba uburyo bigomba kugenda bigenda ibintu bikagenda neza cyane ku ruhande rw'ikipe ya PL kuko abakunzi bayo rwose n'abafana bayo n'ubuyobozi muri rusange n'abakinnyi byose nyine bakumbuye rutahizamu utsinda rwose ubona ko bari batangiye kugenda bahengeka bavuga bati tuyisengere Sene igenda wiyeranje ukine kuri uyu mwanya ariko ubona ko ikipe ya PL ishaka guca ibyo bintu igagura rutahizamu uyu ni umukinnyi wa mbere uvuzwe ashobora kuba yaza mu ikipe ya PL rwose transfer zatangiye murabizi ko hari kubura iminsi mike cyane rwose mu kwezi kwa mbere ngo bigere ubundi amakipe yongera asubire ku isoko aya mbere rero abatangiye kurambagiza niyo mpamvu mwumva ikipe ya PL yatangiye kugera ku isoko kare igenda
ireba uburyo bimeze kugira ngo ibe yatanga icyo bita itandukaniro ry'abataka. Ubwo ni ukugenda tubihanga amaso. Mwataka rwose ni uyu nguyu, niyo nkuru nari mbafitiye, niyo breaking news nari mbafitiye. Ariko mbere na mbere mubanze mukande subscribe. Inkuru nk'izi ngizi nta handi wazikura atari kuri channel, nicyo mwatumenyereyeho. Muzi ko ibi bihe iyo bigeze amatransfer turabomora, tubaha amatransfer meza cyane. Aha ngaha muramubona uyu musore yaraherereye mu mujyi bita, abantu muzi muri Burkina Faso, uyu mujyi bawita Rayo de Jaba. Mugende rwose muwurebe. Iyi hoteli nabonye bayita 5 star Kimba. Rwose 5 star Kimba. Rwose inyenyeri 5 umujyi wa Kimba. Rwose uyu musore niho yarari, aho ubuyobozi bw'ikipe ya APR rwohereje abantu bari kuganira n'uyu musore bagenda bamwereka ko bamukeneye nawe mu buryo bwaba bushoboka ko yaza mu ikipe ya APR, bishoboka yaza akaba yagira byinshi agenda atanga muri ekipe ya APR mu gihe baba bamaze kugenda bumvikana byose. Ubwo nuko nguko ibintu bimeze, ni ayo makuru ariho. Ubwo twenda tureba se uyu rutahizamu aramanuka i Kigali ku mbaraga ze z'umubiri n'indeshyo, ubona ko ibyo birahagije. Ariko turareba se arabitsinda cyangwa nawe araba ameze nk'abandi. Iri kubona ko uwo bita Mamadusi, ubona ko akiri umwana. Kumuhekesha ikipe nka APR ubona ko ari ibintu bigoye cyane. Uwo bita Victor Bamucwemeka nawe amaze gukura, rwose, wageze mu myaka 30 uba wagiye rwose. Ubwo ni ukureba uburyo bimeze. Ikipe ya APR ikomeje kugenda ishakisha abakinnyi bagenda bayifasha kugira ngo ibe yagaruka ku murongo, ibe yagenda ibona ibitego, dore ko ibitego byari bimaze kuba iyanga. Uretse imikino wenda 2 ya nyuma baheruka gukina batsinze ibitego byinshi birenze 2, ariko ubundi rwose igitego kimwe cyangwa 2 byabaga bigoye kuboneka. Ugasanga byabonetse kuri penalty, cyangwa ugasanga kimwe cyabonetse ku munota wa nyuma, cyangwa ikipe ya APR nyine ntabwo yatsindaga. Ariko ubwo bari kugenda barebera hamwe ibisubizo by'icyo kibazo cyo kubura ibitego, ubwo ni kugenda tureba uburyo bimeze tukabihanga amaso. Uyu musore bita Arsene Zaba, mumuhe ikaze abafana b'ikipe ya APR, abafana b'ikipe ya APR, muhe ikaze, mushyire udutima muri comment muvuge ati tuguhaye ikaze.